zabave, neka ne i to je okej. Pađera domaće krilima i pjeva pjesmice. Noa meka srca je, rap lijepo govori. Tango je pun energije, Miša voli tiho sve. Ljama riječi ponavljam, a ja svaku sliku nacrtam. Kad skupimo se svi počne zabava. Zabava, zabava. Pablo, Pablo, vidi svijet drugačije. Pablo, Misli drugčije, on vidi svijet drugačije. kad se namirnice sudare. Evo stiže, Pablo. Pržena jaja i špageti koluti i salata s piletinom za vas. A što je, Pablo? Naručio si to. Pržena jaja i špageti koluti. Je li prevruće? Ako je prevruće, možeš puhati pa će se ohladiti. Hoćeš nacrtati sliku? Mijau! Zašto to radite? Ne možete biti na svojoj strani, tanjura. Ne možemo mi tu ništa. Vjetar je kriv. Puše kao uragan. Netko puše na nas. Prestanite me dodirivati, ne volim to. Mijau! Ne! Što je bilo? Moja hrana! Moja hrana se uznemirila! Zašto? Zbog čega? A koja je to hrana? Pržena jaja i špageti koluti. Ali ti voliš pržena jaja, Pablo. I ja volim pržena jaja. Osobito onaj žuti dio u sredini. I obožavaš špageti kolute, Pablo? Zapravo. Ali htio sam da jaja budu kraj kolutića, a ne da prženo jaje bude u špageti kolutima koji se razlijevaju po cijelom jajetu. Vidim špagete kolute, ali gdje je jaje? Ne, nestalo je. Nestalo je. Nije nestalo. Tu je. Skriva se pod pokrivačem špageta. Jaječka! Nemoj bježati! Mi te volimo! Čini li se to samo meni ili je ta mačka izgledala kao jaje? Ne, Rafi, to je jaje izgledalo kao mačka. Ali to je bio Pablov ručak. Moramo za njim. No, ima pravo. Inače će Pablo biti gladan. I jesam gladan, ali hrana mi se uznemirila. Ako je pojedem takvu, i ja ću biti uznemiren. Ne želimo da ti se trbušić uznemiri. Svi za umakom! Idemo, društvo. Otišli su onuda. Još jedan trag. Ukusno je. Vidim ih. Eno ih ondje. Mijau! Zašto nas ne
voliš? Samo te želimo zagrliti. Želimo ti biti prijatelji. Kažem vam to svaki put. Nije da vas ne volim. Samo volim da ste kraj mene, a ne na meni. Volim imati prostora. Mi se volimo grliti. Jadna jaječka. Jadni špageti koluti, Noa. Samo žele zagrljaj. Ne voli se svatko grliti, Tango? Ne hvala. Sad sam jako zbunjen i jako gladan. Volim jaje i volim špageti kolute, ali kako ih mogu jesti ovakve? Hajde, spusti se. Neću! Prestanite me prskati! Sjećaš li se kad si ono brojio koliko koluta imaš na tanjuru, Pablo? 127. Zapravo. 127. Zapravo. Sjećam se. A sjećaš se kruha koji ti mama narezala? Rekla je da su to vojnici. Rekla je da su to vojnici. Sjećam se. Ali što ćemo učiniti s mojom uzrujanom hranom? Rekla je da su to vojnici. Rekla je da su to vojnici. Četo, stoj. Je li nas neko zvao? Mislim da vas je možda Ljama dozvala. Vojnici, vojnici. Moja hrana je uzrujana. Zašto si takva? Spusti se, siđi. Špageti koluti, postrojite se. Prebrojite se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se ne računa. Ja sam špaget crta. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dobro, jaječka, očisti se. Jaječka i špageti koluti, poslušajte pravila tanjura. Katkad vrste jela ne mogu izbjeći dodirivanje i to je zapravo u redu. Morate biti snošljiviji. Ali to ne znači da se morate grliti. Osim, ako to ne želite oboje. Dobro, žao nam je. Truditi ćemo se da te ne grlimo, jaječka. Mi te shvaćamo. A ja ću biti snošljivija kad me budete dodirivali samo kad slučajno. No dobro, sad kad smo to riješili, idemo jesti. Hurra! Jeho! Jeho! Joho! Hurra! Ne! Sad špageti koluti na sebi imaju žumanjak. Na špagetima ima žuti komadića. Ne moraju se samo jaječka i špageti koluti potruditi, Pablo. I ti moraš biti malo snošljiviji. Ha? Ako voliš sve te vrste hrane, moraš biti sretan što ih jedeš. Čak i ako se katkad moraju ispremiješati. Ima pravo, znaš, Pablo? Ali ti voliš prženo jaje i špageti kolute? Pa volim. Ho, ho, idemo jesti! Ho, 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 ho. Hurra!
Mjau.